I for some matching, Yamama Joe, ab0rt, but you cannot television as well. What is the first time you're on your dish, Mudia best as home dress, Mother. Subscribe, follow, comment, and share from France with me. Be same no, and I don't change I go comment section. I say enough yet me Eddie and Kita home. A year may be to me. I so come another flight and a good sway if you go custom for news. No, there's a one they say. I bring on what's subscribing quantity and yet Tom say concron also. With me and your notification now if you watch show this idea. We are also share button no at the amount of for with me and your biashare. Medium just so made for Nana K Jesse Abrante Nabusian. You will say termination is a hold war. The began say abortion is a hold war. Say the pada seni we are the door say no upon the sebi a that is animal. Now you busa cry say why and an who say my baba monty and HMI say why ya abortion ma 40. Hey! And then I just say a more room. Abortion ma 40. Abusian. Nanipa ya can say Miss Ocean if ye na. One yini biasa o be say one yini biasa, Nanso what didn't ye pa. No, Abusian, my nani husima. Now you buy a boardroom busa say. And the abortion ma 40 in the park, so tiase. And I say, when ye be, and I were yini guna 40 and who kuntabu about Tomonti. My nani husima, afia ba, yababody room yamon. Sorry. Oh, Doc. Yes, and you Doc. I want to know why you did. No, that's why she I've said, you need to no, say the young cook. So, your stomach was up, said the young husband, so I become. Let them cry. Meaning, said, if you be forcing I don't know. Test results, natural say, when you malaria on the mojo. Yeah, TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, ayama ubi awenya malaria fever. And a tinatet tomac mixture, ayama ubi awenya heartburn, indigestion, and an yem ayana. Tinatet a drui, FD, I should magia to say a year. I for some Ashafuna Aquaba, audience, but one day subscribe, follow for my Kinaata television. Also, you subscribe, follow, comment, and share for my Nabi and Timiko. Come on. Nabusia, send them can you was to train. Let's see Kalkum Yajin Kokunum. Ababa, where you are now, where your friend Asantewaa, over here TikTok, dear, any other babyano. You don't want to see Asantewaa baby, Asantewaa Brunin, Asantewaa Hofedia, Bonnie Samanesa. Now, Obina dia yampiansem tomania Asantewaa ne obusa senti Asantewaa kura waye nipa kro den. Nipa kro e de ababe gu monten se. Asantewaa sebi na nse na wade mu nsem na nse bi mba bekeka se oyeboni sebi wontime nwo ana wawe ne yam manyina waka ne yam kota enti ene se be ma hunsu ne free begum kura na yebese ne se asasane nam ne ba bi kura. Nanu na yeboba branch ne se masa na Asantewaa na de woni nya ntokwa bia na woni ne obi fa na wo tirema wo sei meni Asantewaa te ado anwoma so na Asantewaa ne ma bia wo ye no afede yicho taponte nya wo de wo ani ti me ba ba firi nyina de gu abonten abranten se ma wo ka nyina ne se Asantewaa yo bia na wade mu nsem woni be ma fa afro sei kim bo na wo de fa etiri ho wo be hu ase na ba ba sen na wono woni umfa nani ene na so ehu hwe kura no enya Asantewaa abortions maku 40 na yebuse wo se abrantie yi enjina so be no de ka sanse mi wo se Asantewaa ye nyoma bia ono aka so tanse dwene ho ba bia wonte ase sikuro se efrisi ase bi Asantewaa ya baba wa kama so no ba ma bia ani gine ho wonyini nuri mpani fie so se wo se otimi kokwa se abortion nempo na wari emu nsema na nse ba betoto monti ni nyina na abortion we se ya so na ka me akwa se on pese obeba abre wo so on pese obewu so on pese obeye de yo adinti onu ankasa ni kura na one ne te kura de ba beto monti se na nse mo sa Asantewaa fa afro ba ku mienu miensa pe wo hu de ebeye na ni nyina ba ba se in the name of Asantewaa ntimi wo se ni nyina na ya duro e na ya wode ka na busuan se nya branch ni si church ense no mu no obese obi nsi trodo matoa yanko na so fa oni ni waso kono ko hwe bibra sisi ya Asantewaa obi a wosi uye bonyini nanso waye abortion maku 40. Obi a untimi wo waye abortion maku 40. De enti a ukunu abusuafo ema ukunu eja wo ne se ubeji di kakra wo TikTok no onyima anu aka chiro okunu so usa enti no obeso okoigu uye sa no na ukunu abusuafo gina so o ma ukunu eja wo
Obi a police ni Hackman Edu ene wonyim 2 months. Wonyim 2 months enu ntina wo ye video na de bia woto no. Social media sensem ni Jimmy ni trend hunu nti. Wakotwe camera asi wanim because of say TikTok coins no asa unya biem. Wo pese okwaje YouTube coins. And I said that creative story say I'm proposing I untimi wo I untimi wo ntino Jimmy Asantewaa say unim nyansa. Say we Jimmy. Say we Jimmy enti bonyini ya de pa. Say sia wonyimi okwo wo na akora ni wu anase nyinsen no eseya. Why na aye wo Jimmy na aye anase nyame na aye. Wonyini eduru sen ya ubo bonyina ma ho wonyini eduru sen say 27 years or say 28 years. Kobu se delay de bia wo hyedem osu se bonyini eyade pa oba wontimi wu eyade pa ene ye ode training ti ene Jimmy ti ai se de TikTok coins nasa se YouTube coins na openti no wa Jimmy na Asantewaa bonyini eyade pa wo boma ho se ai yeso mi obonyini ana mintimi wo ana nkrofo ka enti dien Asantewaa enti dien Seligario se Seligali plaitieti ayire plaitieti ayire ni nyame a won ma hore ho odi wonim atete abusu asem because won say what in can say won hwa wore kura won wale bi enti no say ebia ofa ba ho obi a wo police ni kura so no onyem sese mi gidi so onyem wo be so be trend anu awo wo asian atamfo nyame ananka omo se na mintimi wo ana matimi awo wajimi what the petrends are no ebia 9 months later no and 7 months no na sa de ba petrend and Asantewaa wo ne so ntimi wo ana ono kra no se nkrofo so ntimi ye hu trick ni na Asantewaa Jimmy sem ana wo ye no se sia no se wonyim na se akora no wu ana se obanyim se nyin se we fa kra se kra wo yiegu wo de nyin se yigu de nyinsa yigo de te se fufuo woni sa akode abortion de Asantewaa ne sa akode abortion wo hia Asantewaa no so abortion ni wo hia sa akode no so abortion ni omani je ho entu de mbon se police ni nyim ye kora no wo sa akwa yiegu wo Jimmy dodo wo nyina duru sen ai se de Asantewaa de wo Jimmy entu krofo tufuo entu mo Asantewaa nche no kokobeli sekala wole o so wan ntu dia ba ne futu wo Jimmy dodo trend ne frofro na adwene o so obodam Asantewaa no ase da su Canberra nanim ana mintime wona nkrofo wurume uni twase ne wa Jimmy kwasea police ni ne kura ne so sa de sakura kwa koma KOFI o de sakura koma o stepfather o say o uncle nobody knows Asantewaa su enyansa bonyini enya de pawai bonyini enya de pa beda wano masa uni nkrofo bre ene nkrofo su esu hyedem because of so mo pe baba ko munya on pe baba ko munya na wo sa afi na wo 27 unya nduru ba bia wo kro unya nduru 40 unya nduru o be bompa ye asere nyame ama na ma obusua pa ama wo ma no what was say ye se wo ye bonyini entidien Asantewaa entidien obese o chama onim ka so sina na na wasomo na yebusa se ye nokre se nye nokre ebere se na Asantewaa ba de na no di semba beto emonten pepepa Jegana television oni tua se we always stand for the truth ye de beba ababesomo ye da sakase ne bema ye bo for bina bidom timbo ye chidom ya Great and Glow Cosmetics sanso na general organic food sanity na tet herbal center wo de se bomode di senku papa what ase ko na kokopie motina tefo akache na afi omutimi anhwehwe apom di mu nyina na NCT tada bia ntimi koso kama ana prime da saka se na bema me producer on duty awia yi me da saka se na bema me producer on duty anwumre yi me sa da saka se na bema me producer on duty ade mo na pokosi achi fucking back me so me gina mu de nse mi babeso mo medium gisro ana so mfo nana ka jasi ab0rt ya mahwefo nyina achi ya mama jo ya sa mama ha bio ya ma ye nyina ye ho se happy new month. Have a wonderful good afternoon, good morning and good evening. Every same no mesa no de shemu makraw me wa London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun bi so wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye hone ho kala bia wo ye obi ho ye fita be enkum bia wo pe bia wo benya bi ana obi ho a wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa
hydroqueen no asay color no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ubehu se a repair wo color no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anom ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie me de fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frame me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bebia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.